Give all the
Shke checking aban along kum yenga ke kum ke una orika. Okay. Al shukia kidan bitki kidam tawa ko ngasang lugaw nga abang kum ke phone na duman. Al bitino ona bel na ko bitki kidam na meta tigisa na ilashkil na wala audio na dalo. Then Kulo ke wang lang lum na shish kamangan dal lum na ingot. Ay be lusuma wicket because lusuma fa efatako. Daga wicket kat na kayo daga ni hakashay gaslo. Ay masya clash ke pel siya bam dagat boy. Magagan boom siya kinin it's fun to scratch boy. Amen. Amen. Tegin siya na mesela wicket şikesi be cheki aşet phones. Magin. How if you could plug in or go headphone. All right. Okay. Ay, wala announcement la siya. Ang live nila kumako lang may nunak no ko. Panang kita nagtanis ko min okay. Şükür. Ay, metti fast med da. Hoe zit al live streams as live na ke Facebook nata siya. Facebook ang nakuha sa mga wikutyang kaya nga na live stream na ke website podcastinggold.com. Na ashpe na ke smart TV kat stream ash na ke Apple TV o yung Amazon Fire TV na Roku. Roku TV na duman. Kung pin na ke TV duman na kung may konsum add a new channel na keywords ko maganyan pa word of knowledge. Word of knowledge pa keywords ko maganyan kung add
근데 워낙 음식의 check-in singing. Actually, the microphone singing on. Well, ilon na. Sige gas lang. On, when. Okay. Yeah. All right. Bitlikte vakten med. Det som det roll dahil singing. Festaline, Crest Mawel, and Roxy Darian. We got ke unsugungan. Ang unsugungan, si Fesigan sa mo lame nga pang nasu. As we got ke.
All right. Kowos lulap kowos bigat ni Belsing yan. Nakachik din daw la audio isu sila teknisena ngayon. No, lumani if carry ang aspala code sauces ilan rin makun. At sila kung finlong sigili messenger ng aspala link sauces ko rin makun. Sigili la ko nawala. Nakitivash namin. Paing kowos ikaw na suwos ko kulo ka aslowosan anak yang akalim yang gidamdag na kimaditit lasha gidamdag kimandean mandean si fesingan fact mo Stevin el proy ke Pakoten Stevin el proy ke Pakoten kelos sa akkeokel Stevin el proy ke Pakoten kelos sa akkeokel na öteki akılmıyor. Bu filmdeki madde diye simsilal Alexander Chosi el frie mayok şüpheyen. Mayok şüpheyen ki menin aksine se Stefinan le me sikyak penasil Stevin. Hos frie le şüphesi maroilus mit kulin belten sen hitrin yok na. Dali nakimit en Jerusalem belten. Oh ibang po alfugilipufen. For the Sadducees, daldena. Napakalmas mo already kinmasto nulungan. May pos parela bodies luungan. Na overarching bodies may mas push lagi uluungan pa sobra la Sanhedrin. Na Sanhedrin, ashpit ikaw na fon na high priest ngan pakolalusan. Na nakibulit ka champion ko wusin diye saptai kos fosse fashion que fosse lá todo como long na Steven ele não disse ele notelos que history quando em Israel que masik ya fashion mayen skimot ko Steven el wala siyasin met ikos ma matwalo sila mo in pangit ma Hellenistic Jews, Hellenistic Jews pa may Jew, talos batalaga oyelan may Greek. Nag-isipin nilo sa ako, los nagtafa na gospel, kapag mo nasin Gentile nations, naro ilos sila, may tumalingan sila may itkos, pagkatakataan nito yung matagin itkos, may itkos nga, los may ito gagastan ka, may land, may nalaki kolon ngon matan. Na Stephen pa siya na que Alexander Chosi il fact Sose il fact la Stephen pa siya met ma enmuk yemet kasi nis ma martyr. Il pa siya martyrdom ken spin la lal. Kalim nila pangan Milo Sasakel. Lagishike Stephen el Lotelo siyang na fond na history mata ko ke molo de Israel ni ke impel sa ni ke dele in fact pa na mo kumus pe na baba to mo was pa unilya lem Jesus Christ. Na in fact na kung ba na ke foslam wala ko sing lamalon ko en fushesin galem na me toplan met kulan church ke lutisal Stephen inge. Elos arna fluya, kufismi sa talmios pastungol toluan. Dikina ke fluya kalos kan dikina Stephen elan sanging ke oyelalos kan il pak na sin lame god. Ke shupin il man lagi ngon. Kosfinriti, katfin ka na riti, Sam sok sigol fos serum sa tal kos fos tolgo la akosan. Wayang be, kolosi tolu fos Hebrew, sapta se fos toluan. A fact naman, kung basic at tayo, kung rewind niya, talaga siya, read na fan naman. Fos ka na kalimila, lem Jesus il mata lepo leyot. Natasok to, fos naman alon ko siya, ng pangay climactic fos, pangay fos nga, di siya nila, akalim ni Shamram sa ko ngayon. Le, fos naman alon ko siya, akalim nila, lemila ako na. Lemil tu, ako na, may tuyak, ako na len, ako na len isel Steffi. Baka akong kalam game approach sa lalim. Fos naman alon ko siya, akalim niya, masim mayok siya.
imeritse Masi medan pa Elsima manon ke lim Jesus Christ. Topla laske maxingalakus. Fos on luan. Lemil pangatop faklan lem. Lemil fak. Au. Kung sa fadie inga. When na din met. Sabi na blogasingan. Famata lebole yutsin ilse kola na. Takofin på kanyang inkasyaw. Na gesipin factual statement ke fos lamalon koskan pata or ulek insiyan matpul. In fact, kuspe na pa uniyewen na din met. Na gusfin kingam ni Rick Maritin. Katfin loan na ke tukun factual statement ni sang kash kashat na sin matpul. Yok na sin set hitrin singe. Alright, lo season lalikin city me kalme na sigkum. Kalme na sigkum maritse ngayon pa kadefin kandile dashi okay. Kalme na sigkum maritse ngayon pa kadfin sensin kiden aşke kanoyesi. Eşben naksuluk laşmaydı. Belki lutti gegesten kaldı. Sen de tuyaklay. Katfin line mapay maswasa katfin line malan ka. Naro inyo no kita taken met lalal fung iya. Kita nito na mga sramsramkinyen. Idente fulwani mo. Kita ito na pa ida kapang Bible of Faco. Men aș pepelsi che puclanorec mama but sen hitrin spelang ko Pharisee spelang dal skridan tilogin tilogin faklan faklan gastan gata. Ama tilogin se vile kamelia. Is that mo if in malan gat flela in fact na mida if was in line na malan gat pamang avela ko in line gat. If in dia malan gat lela in fast it's fena tui. Nara king ako megin met lalal fung iya kategin met ko lakiten sin getting that the ashika no yes. Kiten te wush like naklashife nako non good wal ka non good no kan mane or kat si losek met inte ta ko we ashke clients up say. Masine alla na ako min sin get. Na parang Monday. Ako min in fact na Tuesday. Gusto nila Rina ilchak nunak sila. Na Rina ilchbebe na flia kate lala sham kon la mas mayok shibe na si kum kiden loen na ke. Sum na ke riti yakte sila Rina ngayon. Luxury na ikoya na si kum kiden kalam ke shiben may nunak sila. Na or ipel ko sramsramkinyen le iloshat nashfinen petliye. Na fastollige vasal ko shan it na may lutse le era de la floya. Eşipet metler medinge it na Foloksak kalamina sel ilos kunelek au Jesus. Il connecto it bin Masik din ito galera to pa nailakin naklu. Naklu like a lupel ne or talik na tol si fe na iluniye na ninagyan talik na rin ko matayin kiel sa mga uswa talik na ilo naklu inon ko mo ilos kilos isla ushu siya nga nakitok siya ng ushu siya ngayon. Pangay oil era. Dilta to siya wuwusi. Naro flow yaplar ngay masila akla naro. It tinang may lutsa sin maita. So ako min ito le se era sin. Masimit. The galam gele erot ilti tako ke shuflal David. Il pakpakisin Roman government. Ilen pa Kulo and machu. Na masimit, ilti talaga şuftal David, iltiyepe.
Takoke shuflal Jacob. Il matakoke shuflal Esau. El Edomites. Na Mesikak sa kamtram gune. Samle Abraham, Isaac. Abraham manadal Isaac. Isaac as fuck sinadal. Siye pa Esau, siye pa Jacob. At kalam gele Jacob pakatil sila ilang magkil. Esau pa mutulgul sa saya, tulgul mata sila. Esau pa pamataman med Edom, pa Edomites. Na pangi shuf sima Herod al takoke. Na kish gitagin yan gitak sa kung pape oro mitchu. Ay lustin ay sel mo yung mitkul sila. Mitchu si fena na kay walo shangel. Lo shangel que ben el te matako que shuf lumalus tako que tlindal se Jacob ko Israel el ma pakpaki sin government Rome in kowos. Na kima Bible Academy oyelal era to tiena oyeku pangan. Ala kaya fakir lunia sa hinahal si fena. Wen be matayin kiel ka nila kien nagiging kishpin il mutko ko il bangon mo ilos pa ito ko is ushu tanda ko siya. Pangan na nakuluk si mga ninil. Siya mga katin loing na geta tina o yawu si pangan. Na kirat siyang for singalan ko siya kibel si mga herotil itayak na mitlan mit ngaylo si tiyan na fulok na melar il shukilan niya kay watag dik shishit talip masyukiki yaluwo talip mukul masyukiki yaluwo kasi pen ilisa sin mit magi's kumit ano mit ngan ash il sa may susa na ilan pa mit tokshalan mit chu na kay wa na kisipesingan il som unay lang na fon dali mukul maşık yelu kaşık yelu. Na ni oya silari tinala sa mga niya. Oya silari lang akmas nga tinala sa mga niya. Filne wait mamata ka scholars nga. Wait illustrate na ala sa mga oya sisikyak nga. Ke olayan sase mayen masimi may tape. Hot may tape. Tinala sa mga pinoya singa. Oyev gerçekten de şamgınge akmas uniye nadalik şişik. Obame makasing abortion. Failure on mo inconvenience abortion. İnmeyin Islam moğul nadalik şişik. Alik mas kufles fena sonda si fenale. Marketin nakwo. Market vinloy na kinanak sila erot. Matoy ka ng oyesingan. Artifact mo minabugul sa parang sa mga mo. Afakin na le moul sa mga charm. If in awo si Ashin siyan may nese kumatayan si mensi sinen ko. Abel sa mal takoligin ilishus le ay may sila. Namasa na o fagawriya tayo if in Ashin siyan nese hindi na kaya we. Ay kata oya mga kumin isla kemen na market matawag kay oya tipa na wo na tamdal rin il jamram kun mga masigan sang way ang akatela yung na shamonyak replica shamonyak saklu Rachel ke may nanak sila Vinloy na ke Jeremiah sa kulmul siye musikal me ko siya. Akalimile ilfa ko yung lim ka ilfa. Siye pa siya longyak rama me. Pasentong na upe. Rachel il tongi aliknaton. Ilos wangin le. Ilti along siya inakuyak. Tong sila Rachel, ito ko ask yung Rachel kung masing ako minloy na kaya. Ka-A4. May enough na pitpalang sumon target pelmeta. Nakasinggalan gele Rachel
bien el pagpaki Sisken and Bethlehem. Na power reaching the isong the Rachel again. May in palace ashke Jeremiah. Singal ulgol siya for singal limeko siya. Ba ipse mo ashke me Rachel up mga kung moy na kaya. Hindi sila kung sa uya. Sige, the virtual guest. Okay. Microphone is on. Sige, gas na. O kung di yung link sa isang aspeyo, ta? Pamer magin ngayon. 799. Ako sa long kong. 799-974-1797. Nang ako may factor na ke nunak siya. Ngayon ka-chunk na Monday, Tuesday. Nagdasum na ke unistean. Unistean, merit pa na fall pa na si kumawing kalip ke. Iva mo, ba't minsan kilalalvong na ke Nununku Suwos. Ba't minsan kilalalvong kung sum na ke Rachel po ngayon. When siya mo, ba't minsan kilalalvong kena na ke Nununku Suwos. Na mariting aşık effect sa taon koş. Fos ya na ke koşan. Singalit koşan. Ang ako fin som na ke mariting ko ngay effect yak sa on koş. Fos ya okay. Fos ya na ke singalit koş. Effect yak sa ya kung kacham kun ulo sa pangay. Friendship payapal na ko mo nga mga ako na saptay ko siya pangay. Una, hindi sa mag-effect yak saptawan kosh fos ya nakiskaulit ko siya. Ang ako min tagay ni bataki may ritual ako mo. December longol ya, may misa kilalal fong na Nununku Suwos. Na katsumage may reaching is fos yaan il sramsramkinyen nake lab ak nake silak limay ko siya. Silak limay ko siya ngaliyengan in fact ako min rin read na Rachel lang na lab il kanawos sa silak limay nuk fash selal fact yang nasilos tayo sin mong nakikitinpel neke na fasin ipisin may kuyelo sa wala sa rekma fa enwak lay fa enwak lay na inoya na tayo los inoya na to inorek na selos may read sa ngam kaya ash ulo se ke buklan fact multitude. The great multitude pa, may una laps pa, una pos. Nasiba pa, 144,000. Buklan fact yak, shamon yak, saptangan te, shamon yak, oya na ke ma events kan sik yak. May namaksin iso sangi ke metliki na bel sa ma
takawaklulan lim sikya. Namasi nga ako sramsramkinyen pa. Mait makasramkinyen ulalap si Paing. Ilus Paing mait ma lola finfelo. When backup ka na siya. Nagipuklan fact. Sapta limekos. Nagisaptaon kos. Mga ano na sa lalfong ike. Katalalfong imo as rapture. Rapture si pa utakyak mitlalalfong ina kayo ka church. Utakyak mitliki ye itoshke pelsama il sa kulukla na ilatako. The Great Tribulation. Na utakle church mitliki the Great Tribulation sikya. Na oyesing am tramkin pange mamay sikya Great Tribulation ko mitliki ta kaklulan lay. I think akong takan na sequence of events sa mga akong matasa pamitayin mo ule sa mga label at nakapangon church tamit na ko in will sum na ko sa pangon siya pesingan mayin tukun mo utakyak lang metlal fung na kayo amo sa kulukla na ito sa cool fellow yeit gosh pakain makulut na kaway sikya ko kung really kung di kabun meritsingin ako may pasyala fos sigal limekos fani na ges nga vitkosan esam bakden chamra gwin masing mana yok shupesi tasok to kan flokin na get rapture shupesi ro kat tayo ni ko chamra gasan kada pa may tayin ko in mole hindi parang alam mo si unmal tamul Moses Thompson tel makina ko un besayangan kan long la kasasila kung kumaso nilyak sulpe festalin maya na un parang sinlem ka siya kasho mayen pelsin pang pelsin mo ka na si kumapin furla mayen pelsin mo sikya kan makulog ka na ba lola sikya pelsin mo mawu na kayo mo na kayo utak na even with the grace of God udak ligifelo makan na kayo utak ligifelo at siya mo ko fin mawu na kayo fin utak na melola acham na ilus sa mga for la tuku utak yan pau sa mga cham pau lulap sila kung lipsa kika ridifos sigal ilus sa enwokle in ayan na mamasiksikat na silusan mga usi mga enwoki ilus din already rapture shock to ilus pa diye la rapture sikat na ilus for la ta bat la ta shock to pelsin ito na fresh na silus ilus yung matakil lalfong ilalusan when esam na silan pa gold fellow in pelsin na unmet singen nuk fast kan kung read evacuate sabta algos yes ngel skalikos singal algos mo so good lulap singen los wallot nuk fast silalos elos il shashala il layla kesha mayen elos engo higel lalfu ilalos para ka trouble na stay fidel pa may save it mind mo kina pang un may safla si may ed mo gigil live ng ilalos kung gosli news mata ko Middle East niya la may Christian niya pa enwaki misengin nagtatla ka walos ano pangan atin pizza sige mati ka trouble but live ng ina kayo bitigin na ilosin Finbang miseng. Bel ngayon. Ako min live ko mga ako sa singkat. Mas pa na kami rin ako. Tiya pro na singkat. Siya na siya kumakulupas. Nakita mo nila. Na foto pel siya. Pel siya masamang. Ita fresh na silos. Lusi enwagi ko. Itatla kayo walos. Na pamuri siya nga kilimila. Unwit siya nga saan umit malolangin ko. Lusi enwag na ilos. Ay usakin ko. Wala usin. Ay Paulo lusi akfashe. Akflat lalos. Na masing ako min reading ka fos. Sigal bigos na gis. Sigal doon na gis. Sigal ko siya.
unless we are ngay riti mo yan. Ang ko, si Besi Mara, may na mo doon na sramsramkinyen gas lang ka. Si Besi Mara, kung matalik sumbuyado, kumin mo itong long gas lang ka, mo lumanin maik na, kumin mo ti soon, o yes, si Besi Mara, may na 4-4, faculty gas lang ka. Si Besi Mara, sap, with us umidawi na. Mula simprat na fellows. At may dawi pa mula mo ito. So, dawi or the accountability sa sinmay. Ang espécie, né? May ospensy. Kumdila, kainin may cash up, may ko, may cool, may cool fellow, may rik samat. At least sukilos yung sila kanakasalos nila. You would feel all like, isa ka. Isa ka, may yin. Il sa mamata. Men kung vinliksjon var nage maritsen na sån il charmkun il siaksle och sen mit ka charmkun sen mit ko fakira pange mit ma ina forla bitgi rapture si mit ngane palla matake lakin mahupe Power, kung vinlan na siya tinasama niya kimaritsa ngayon. With life. Los pie, los sowek, los hash you lem Jesus Christ, ke blood bells mo o yang sikya. Power, king alo dela men naksin ngayon nga sangkoy na fon ng andafay la. Finne bela ka, finne mema, andafay la kaslan kat. Wait, faliktikile la long ko letiye. Fica facto mas como tem siya nag sumriti kasagat. Sumriti Bible. Sumkonek. Bin may wood na shoe. Bin nga mo dapat ako. Mga fako ka dafong na nga film siya mo nga sang ko ito nga dafong lagi mga fako. Kasi nga dafong na makundom ko bin sumriti Bible. Afing may chiluti makundom da ko riti nila kapay pa lang sa ako. Ikinek na may sa. Shal pilbuyak na ke Foloksak. At kalim gele akmas si masikap. Ite sramsramkinyen ke sette o masing kumin wiya ke ipsing yokshipe. Kun telgaslash ng asyik outline sila ke Sendri. Nakafin siya, mag-getchment tingin sila kung flat wicked kishment technical issues na vinalong sila God ilan ko ke week na flia kate lal na ke tos the Fred set an na ano ko sliye ke Christmas ngayon si recorded message hindi ko ke sette o yes ase New Year's Eve pa sette Ikon Fred yo. Tudagin yes ase kamo kite nagpyanige lane leak. Aro si recording mga live kubin magain played whenever. Kung patayligan ko kung hindi na mo in mo ash cash sila. Aba mo din siya nake set yo. Ama pange maaştingin aslaklık ke elyalaştaki technical issues wangan jokta telefon ile we lulap si mga champion kunoy ko ma nuk flash olosha ay los esam mitay in enwokle in enwoki los fakanta ko orela yena fushash tuku bollak ko pasman na kami nga bakit check na nasin lem ko at pang the grace period Medyo check namin nasa blame ka tingin ito yung siyas na horror mag-evan na. May na nag-iskasan ka in mole. May yun. Nga si Vena nga sa fan lang ang fakilikasan ka. Kot inak ng takay ni. Guy ko fakilikasan ka. Kung mo naligan fancy ko mas, naka-fancy mo siya na. Makon mo naligan fat na siya, laban na may in-fat na siya. Ako may dapat ka, in-simlash ka pa. Power of fat mo, il sa mga laging on medal in one accord.
Ang asak bang kumin sejin get kidente. Nunak na siya na kasak mamangon mo. In alle hospitalen sind. York davon. Det fandt ako baknekkan og jeg når man har snakket with church history, na mga snakket. Det fandt ako baknekkan forlater. Mga snakket. Sindssykt siya pagkamita yung mule. Tudlos mule, med discipleship yokshipe. Det er alle trenialu, det er alle mas yokshipe, med den treni. Mukuyikuy. All upa med Christ is in the center. If in Christ is the ashke center, na wento in mamara, kat may na prayer, may na orar mo kayo fan. Ano ka chasing kekin, may bel si mamangay sikya ka, na pos sish, itin na orela. Or kat mata sud maupe. Talit natos ngay, sud maupe. Talit natin natos ngay, sud maupe. Parang kasi mas mga kasagin kasan ka. Mas parang pasta loob nga. Mas parang na kayo. Then mataki kasan ka. Parang mas yung siya. Alright. Naglamalap. Ngatuin siya nga. Amo ka tsun kaba siya nga. Akling ko na ko. Sila kong fingat. Lila siya ko gaslan nga siya. Afin siya maggaslan ka. Wikos. Kusin mataki gaslan ka. Kusin plakin sewo. Parang mas yung siya. Plakin sewo gas. Kaya akustain. Wikos. Ay glawalap ngatuin siya nga at proy we have the proy in kalye at treni proy all I've got flat na tuwan siya siya glawalap lagi gaslom lagi long lang lom na siya tamas we got akas pa kinyigat ko mga taske ikidan flie gaslom in fast met kimana kayo akustin yo woli kise India magat akfashe magat en long na kaya in akustin last na sumo God. We got kashikat. Lagi mo inge, lalfin na kumkat. Butama na kayo, kumashin na kayo, kumkaliki na kayo. Kashikat kayo last na kayo. Ayun, siya klas kipel sa inge kat boy. Siya may na kayo again. When siya fun na dun, siya Jesus Christ kat boy. Amen and amen.